kanda subscribe rero dukomeze. Ni inkuru mbazaniye mutigeze mumenya cyangwa se mwagiye mumenyaho ibice. Kanda subscribe, share, comment, like, ubundi ujye usangiza na bagenzi bawe amakuru meza agezweho. Kabisa rero mbazaniye amakuru kuri ya ntambara ikomereje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ihuje itsinda cyangwa se ihuriro rya AFC M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse atariyo yonyine, ifite n'abandi bafatanyabikorwa barimo Wazalendo, Sami DRC n'abandi bafatanyabikorwa ba Kisekedi. Umutwe witwaje rero intwaro wa M23 wafashe umujyi wa Goma ubwo hari ku itariki ya 27 Mutarama 2025. Ni nyuma yo gutsinda rero ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwatangiriye Isake muri teritwari ya Masisi. Kabisa rero mwamenye uko urwo rugamba rwagenze, byarangiye umujyi wa Goma ufashwe n'ingabo za M23. Ni mbere yo kwinjira rero mu mujyi wa Sake mu gitondo cya tariki ya 23 Mutarama, M23 yari imaze umwaka rero mu misozi ikikije uwo mujyi, aho ahantu rero habereye imirwano ikomeye cyane yapfiriyemo General Major Peter Chirimwami, wari guverineri w'intara ya Kivu rero y'Amajyaruguru, nawe yahasize ubuzima. Umusirikare rero wa Afurika y'Epfo uri mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo ari wo witwa SADC, yitangarije ko ikinyamakuru Sunday Times ko muri icyo gitondo rero M23 yafashe ikigo cy'ingabo za RDC cyari Isake, ndavuga ni ikibuga cy'indege. Ubwo rero yagize ati, uwo musirikare yagize ati, ubwo abasirikare bacu babaga Isake babyukaga ni muri icyo gitondo rero M23 yari yamaze gufata ikigo cya FARDC. Abantu benshi rero bari bafungiwe hagati muri Sake, bityo turabatabara. Yasobanuye kandi ko tariki ya 24 Mutarama abacanshuro b'Abanyaburayi bari basanzwe bakoresha indege zitagira abapilote bagiye kureba ingabo zabo zari ziri i Goma, bazimenyesha ko ingabo za RDC zemeye gushyikiriza M23 ikibuga cy'indege cyaho zitabarwanyije ndetse zitanagize icyo zibivugaho. Ati, bari bahangayitse, bari kumwe na Wazalendo. Abacanshuro rero batubwiye ko FARDC yemeye guha M23 ikibuga cy'indege cya Goma, itabwiye cyangwa se ngo imenyeshe Wazalendo ndetse n'abano basirikari b'abacanshuro. Bumvise rero ko basizwe mu bibazo ubwo bari bafite ubwoba bw'ubuzima bwabo, ari nako bavuze ko M23 yabasezeranyije kunyura mu Rwanda mu mahoro. Ubwo abo ni bacanshuro baciye mu Rwanda. Uyu musirikare rero yatangaje ko ibyo we na bagenzi be bari babonye mbere byacaga amarenga ko ingabo za RDC zititeguye guhanganira na M23 ku kibuga cy'indege cya Goma. Ati, ibi byahuraga n'ibyo twiboneraga n'amaso yacu. Kuri uwo wa gatanu twabonye FARDC batangiye kuva i Goma, ntacyo babigize
ntacyo bagize ndetse nta n'icyo batubwiye, nta n'icyo bavuze cyangwa ngo bakibwire abayobozi bacu bakuru. Twabonye amakamyo akura abantu benshi cyangwa se abasirikari i Goma, ntitwatahura ibyari birimo kuba ako kanya. Nyuma rero twabonye Wazalendo batangiye guhurira ku kigo cyacu mu matsinda mato mato. Abarwanyi bo mu ihuriro Wazalendo bari barakaye nk'uko uyu musirikari yakomeje abisobanura, kuko batumvaga uburyo ingabo za RDC zakwemera gutanga ikibuga cy'indege cya Goma. Yagize ati kubera ko rero FARDC yatanze ikibuga cy'indege cya Goma itatubwiye, biyemeje kurwanirira ikigo cyari ku kibuga cy'indege. Ni ugukomeza rero, wumvaga amasasu menshi impande n'impande. Twatekerezaga ko ari M23, ariko M23 yari yavuze ko igiye gufata ikibuga cy'indege. Bari bavuze ko generali ku rwego rw'akarere wa FARDC yabijeje ko batari burwane. Umusirikare rero wa Afurika y'Epfo yatangaje ko mu gihe Wazalendo bari bakomeje gushinga ibirindiro mu mpande zikikije ikigo cyabo, bamwe mu basirikare ba RDC nabo bari bakomeje kubahungiraho. Ati ngiye ku rupangu, hari abasirikare ba FARDC basaba kwemererwa kwinjira, bashaka gutanga intwaro zabo bagahunga. Bavugaga ko koloneli wabo yabagurishije kandi nta buryo bashobora kurwana batari kumwe nawe. Twabonye ko rero tutakwakira intwaro zabo basirikare baguma bashakaga gutanga intwaro bagakuramo na uniform ubundi bakagenda, ko bajya kuri Loni, twebwe tutemerewe gufata intwaro zabo. Uyu musirikare rero yasobanuye ko abarwanyi ba Wazalendo bari bakikije ikigo cyabo, bageze mu bihumbi, kandi ko uburyo barasagamo bari bameze nk'abashobora kwerekeza imbunda ku basirikare ba SADC, kuko bumvaga rero ko nabo bagambaniwe. Bari bazi ko bagambaniwe. Ati Wazalendo bateraniye hanze y'ikigo cyacu bageze mu bihumbi, bari baturakariye ndetse na FARDC batekereza ko twabagurishije. Uburyo rero barasagamo cyangwa se barasagamo intwaro zabo, batubwiye ko cyangwa se bwatumye dutekereza ko bagiye kudutera. Bamwe rero muri FARDC batangiye kurambika intwaro n'impuzankano ku marembo, ubwo bahohoterwaga na Wazalendo. Yasobanuye ko Wazalendo batangiye rero gushinga intwaro nini zirimo za Mortier 120 mm iruhande rw'ikigo cya SADC, bisa naho bagamije kugira ngo nibarasa M23 itekereze ko iri kuraswaho n'abasirikare bo muri Afurika y'Amajyepfo. Ubwo rero mu masaha moya z'igitondo, nk'uko uyu musirikare yakomeje abisobanura, nibwo Wazalendo yarashe isasu rya mbere rya Mortier 122 mm mu cyerekezo cy'u Rwanda, yibwira ko abarwanyi ba M23 ariyo barimo guturuka. Ati
ubwo rero amasasu yo gusubiza yaratangiye. Bombe imwe mu za mbere igwa ku itsinda rya FARDC ku marembo. Kari akavuyo gateye ubwoba, twese twarirutse turihisha. Amabomba atangira kugwa nk'imvura aho ngaho. Ubwo rero twagiye mu ntambara mu buryo tutazi. Uyu musirikare rero nawe yatangaje ko imirwano y'abasirikare ba Afurika y'Epfo na M23 yamaze igihe kiri hagati y'amasaha 3 n'4 kandi ko ubwa mbere bashoboye gusubiza inyuma abasirikare cyangwa se abarwanyi, gusa bahaguruka ari benshi ku nshuro ya kabiri. Yagize ati twahanganaga n'igitero cy'abaturusha umubare, ariko twatangiye kubona abawazalendo barasa mu Rwanda. Ntabwo rero nabonye isasu rituruka mu Rwanda na rimwe kabisa, naba ndimo kubeshya. Ku nshuro ya kabiri rero nibwo M23 yafunze ikibuga cy'indege cya Goma nk'uko uyu musirikari yabisobanuye. Muri uwo mwanya rero abasirikare bo muri Afurika y'Epfo babonye ko bitashoboka ko bongera kubona ibiribwa cyangwa se amasasu, kuko ariho byari kunyura. Ndavuga kuri icyo kibuga cy'indege cyari kimaze gufungwa na M23. Naho bidahagije rero ati nta kuntu twari kongera kubona ibiribwa cyangwa amasasu iyo dukomeza kurwanya cyangwa se kurwana na M23. Ubwo M23 yagarukaga ahagana saa 6 y'amanywa cyangwa saa 7 z'amanywa, yanesheje wazalendo. Iyi mirwano yamaze rero nk'amasaha agera kuri 4, saa 11 z'umugoroba yari yarangiye kabisa. Uyu musirikare rero kandi yagaragaje ko na bagenzi babo babagambaniye, kuko abasirikare babo badasanzwe abo bo muri Tanzania na Malawi bamanitse ibitambaro by'umweru nk'ikimenyetso cy'uko batiteguye kurwanya M23. Ati ku munsi wakurikiyeho rero twaratunguwe ubwo twumvaga ko abasirikare badasanzwe bacu aba Tanzania, aba Malawi bose bazamuye ibitambaro by'umweru mbere y'urugamba. Ni twebwe rero gusa abo ku kigo cyacu tutamenyeshejwe. Byabaga rero ni twebwe gusa twarwanaga. Mu mpera rero za Mutarama 2025 abasirikare bo muri SADC bahungiye mu kigo cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye giherereye i Goma na Sake, aho bagenzurwaga n'abarwanyi ba M23. Abakuru rero b'ibihugu byo muri SADC tariki ya 13 Werurwe bafashe icyemezo cyo gucyura izi ngabo ziri mu butumwa bw'uyu muryango muri RDC nyuma y'aho bigaragaye ko badashobora kugarura amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu. Bagaragaje ko bashyigikiye imyanzuro irimo guhagarika imirwano n'ubushotoranyi, korohereza ibikorwa by'ubutabazi n'ibiganiro hagati ya leta ya RDC n'impande
bishyamiranye zirimo M23. Umuvugizi wa M23 ku rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma n'abandi barwanyi ubwo bari bamaze gufata ikibuga cy'indege, niko gufata amafoto bagaragaza ko bamaze gufata icyo kibuga cy'indege. Ingabo za RDC rero zataye ibikoresho bitandukanye ku kibuga cy'indege cya Goma. Ni ibyo ngibyo murimo kubona, ibifaro, imodoka zipakiye imbunda. Ingabo rero za Afurika y'Epfo zarwanye na M23 nyuma zimanika amaboko nk'uko nakomeje kubibabwira. Ubwo rero zamanitse amaboko ubwo zamenyaga ko ikibuga cy'indege cya Goma cyamaze gufatwa kare. Ndabashimiye rero, kanda subscribe kandi ukomeze kubana natwe mu biganiro bikurikiraho. Ntuveho, ndagushishikariza gukora share, comment, like ndetse ukanaduhereza